Iyi ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza abakunzi ba BBC Gahuza Miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa kane tariki ya 19 kwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Nyuma y'ibitero byagabwe mu ijoro ryakeye ku nyubako n'ibikorwa remezo muri Qatar no muri Iran, Perezida w'Ubufaransa yasabye ko intambara yabihagaze imitsi mike. Cette escalade est inconsidérée. Mu gihe akarere kagiye mu minsi mikuru y'idini, nibaza yuko icuka gikwiye gucureha, intambara ihagarare nibura iminsi mike, hageragezwe gusubira guha amahirwe ibiganiro. Naho u Rwanda na Kenya byameje guhanahana amakuru hagamijwe ubufatanye mu kurwanya ibyaha byambukiranya imipaka. Mu yandi makuru, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byongeye kwemeranya kubahiriza amasezerano y'amahoro ya Washington nk'uko biri mu itangazo ryavuye mu biganiro n'umuhuza ari wa Amerika. Rwose ni itangazo ryanditse mu magambo make cyane, ariko wenda ashatse kuvuga byinshi, ariko ibyo byinshi byo ntabwo bwigeze bitangaje. Tufitiye n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Aya makuru ahagarariwe na Anne-Marie Ntibimwiza. Mbere yo gutangira amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye, mugenzi wacu Jacques Dacier Hondimunde duteguriye yagezweho hirya no hino. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bumvikanye kugabanya imishamirano inyuma y'ibiganiro by'i Washington. Buri ruhande rwiyemeje kubahiriza ubutavogerwa bw'ubutaka bw'Urundi. U Rwanda rwavuze ko rushobora gukura ingabo zarwo mu buseruko bwa Kongo, rwiyemeza kandi kuzokuraho ingingo z'ubwirinzi rwari rwarafashe, mu gihe Kongo nayo iyemeje kongereza inguvu mu kurandura umuhari FDLR witwaje ibigwanisho urwanira mu buseruko bw'ico gihugu. Ibi bibaye inyuma yaho mu ntango z'ukwezi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda namwe mu bategetsi baco zibagiriza gushigikira umuhari M23 urwanira mu buseruko bwa Kongo. Iran yarahiye ko izosenya atacisigaje inyubako n'ibikorwa remezo bifatanye n'igisata c'amasoko n'anguvu mu kigobe c'abarabu, hamwe inyubako zayo zo muri kino gisata zosubira guterwa. Uruganda rwayo rwa gaze ruri mu zikomeye ku isi ruherereye mu gace ka Pasi y'umanuko rwararashwe mu bitero vy'indege vya Israel kuri wa gatatu. Mu kuyihora, Iran nayo yaciye itumbereza ibitero vyayo ku zindi nganda zikomeye zo muri Qatar no mu kigobe. Ni inkuru ya Azade Moshiri mu rya Siriyake muhawe nayo. Uburemere bw'ibitero vyisubiza vya Iran ku mahinguriro y'ibitoro na gaze mu bihugu vyo mu kigobe c'abarabu vyateye ubwoba muri ako karere. Inyuma yo kuraswa urudavagi rwa misile na drone, ikigo ca mbere kinini ku isi gihingura gaze ca Qatar cononekaye, igihugu ca Emira Zunze Ubumwe naco gifata ingingo yo guhagarika ibikorwa ku bigo bibiri binini vyaguweko n'ibisigarira vya drone zategererewe mu kirere. Donald Trump yagabishije ku bindi bitero bishasha vyoramuka bikozwe kuri Qatar, ariko ibi nivyo ibihugu vyo mu kigobe c'abarabu vyifuza kwirinda mu buryo ubwo ari bwo bwose. Bari barashoboye kwikingira ibitero ku butaka bwavyo bikoresheje ubuhinga bwo kwirinda ibitero vyo mu kirere, ariko ikibagoye ni gukingira ubutunzi bwavyo buhagaze ku masoko ntanganguvu, igisata c'ingenzi hamwe n'ituze. Iyi ni BBC. Umukuru w'ikigo ca leta kijejwe amasoko ntanguvu muri Qatar yatangaje ko bizotwara hagati y'imyaka 3 n'itanu kugira abanagure ivyo nonekariye mu bitero vya Iran. Saad Al-Khab yashimangiye ko ikigo Qatar Energy kitazoshobora kubahiriza amasezerano yo kuronsa gaze ibihugu bimwe bimwe nk'Ubutaliyano, Ububirigi, Korea n'Ubushinwa gushika mu myaka 5 iza. Kubera ibitero vya Iran na Israel, ibiciro vya gaze vyaduze ku bice birenga 20%. Chad yasubiriye kugara urubibe ihana na Sudani inyuma yaho igitero ca drone gihitanye abantu 17 mu gisagara ca Tine. Abategetsi bavuga ko iyo drone yarashe ahari hakoraniye abantu bari mu mugirwa gushingura uwitavye Imana ku munsi wa gatatu. Ico gitero bakaceka ku muhari witwara gisirikare Rapid Support Forces. Uwo muhari wamiye kure ivyo wagirizwa. Umukuru wa Chad Mahamad Idris Deby yategetse iyugarwa ry'umupaka wo hasi yongera arungika abategetsi gusuzuma ivyo nonekaye.
umupaka ibihugu vyompi bisangiye wari wugawe mu kwezi guheze inyuma y'intoreka zifitaniye isano n'intambara yo muri Sudan zahitanye abasirikare 5 ba Chad. Latifa, urakoze cyane Jean Das. Dutangiye amakuru ku buryo burambuye. Ibiciro bya gaze na petroli byazamutse cyane ku mugabane w'Uburayi nyuma y'ibitero byagabwe mu ijoro ryakeye ku nyubako n'ibikorwa remezo ahacukurwa gaze hakanatunganyizwa ibikomoka kuri petroli muri Qatar no muri Iran. Iri zamuka ry'ibiciro n'intambara zikomeje gukara mu burasirazuba bwo hagati bikomeje gutera impungenge zikomeye abayobozi b'Uburayi. Ni inkuru ya Judasi Hondemondo. Intambara leta zunze ubumwe za Amerika na Israel zatanguje kuri Iran haracindwa zibiri zirenga isa n'iriko iraja ku rundi rwego. Vyose vyatanguye kuri wa gatatu igihe igitero kidasanzwe c'indege cakubita ku ruganda rukomeye rwo muri Iran rucukura rukanahingura gaz mu gace ka Pars yo mu manuko. Iki gitero Iran yacegetse kuri Israel na Amerika. Ata amasaha menshi haciye Iran nayo yaciye itumbereza ibisasu ku rundi ruganda rukomeye cane rwa gaz muri Qatar ruzwi nka Ras Laffan Complex. Ibi nivyo bitero vyateye uruhagarara ku isoko ry'amasoko ntanganguvu bituma ibiciro vya gaze na petroli biduga cane. Abategetsi ba Buraya batewe umutima uhagaze n'ibiriko biraba. Umwe muri bo ni Emmanuel Macron arongoye Ubufaransa. Cette escalade est inconsidérée. Muri iyi ntambara nta kwiyumvira ingaruka kwabayemo. Nashoboye kuvugana na Perezida Trump ubwiwe mw'ijoro yasabye ko ayo mabombe n'ivyo bitero ku bikorwa remezo bisanzwe gaze n'ibitoro n'amazi bihagarara. Kandi reka ndabivuge ngaha duhagaze ku ciyumviro c'uko haba ingingo yihariye yo kudatera ibikorwa remezo bisanzwe ku banyagihugu basanzwe no ko intambara icureha vyihuse. Mu gihe akarere kagiye mu misi mikuru y'idini nibaza yuko icuka gikwiye gucureha intambara ihagarare nibura imisi mike hageragezwe gusubira guha amahirwe ibiganiro. Amerika yatangaje ko ishobora gukuraho ibihano yafatiye Iran mu gisata c'amasoko ntanganguvu cane cane ibijanye na petrole. Muri iki gihe Perezida Donald Trump ahanzwe no gutekanya ibiciro vyayo ku isoko mpuzamakungu. Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda Soraya Hakuziyaremye yatangaje ko intambara ibera mu burasirazuba bwo hagati itaragira ingaruka ku giciro cy'ibikomoka kuri petroli. Cyakora havuga ko ibi bishobora guhinduka mu gihe kiri imbere. Ibi yabivuze ubwo yatangazaga uko politiki y'ifaranga ry'igihugu ihagaze ndetse n'imiterere y'ubukungu muri iki gihe. Hakuziyaremye yavuze ko igiciro cya lisansi kitarahinduka kuva aho intambara ya Iran itangiriye n'ubwo igiciro cyayo cyatumbagiye ku isoko mpuzamahanga. Ibindi kuri inkuru reka tubibaze mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa. Ubwo yatangazaga uko ifaranga rihagaze ndetse n'imiterere y'ubukungu muri iki gihe, guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu yavuze ku ngaruka intambara iri mu burasirazuba bwo hagati ishobora kugira ku bukungu bw'iki gihugu. By'umwihariko Madame Soraya Hakuziyaremye yavuze ku biciro by'ibikomoka kuri peteroli bitarahinduka kuva intambara Iran yatangira, nyamara byaratumbagiye ku isoko mpuzamahanga. Ibi arabivuga muri iki gihe, ariko umukuru wa Banki Nkuru y'Igihugu akavuga ko abantu bagomba kwitega impinduka nko mu mezi abiri ari imbere. Gusa nubwo avuga ko ibiciro byitezwe kuzamuka, leta ngo izakomeza gufata ingamba zirengera abaturage nk'uko yabikoze ubwo intambara ya Ukraine n'Uburusiya yadukaga. Icyo gihe guverinoma yagize icyo yishyura ku kiguzi kugira ngo igiciro cya lisansi kitazamuka cyane kuri sitasiyo, bikaba byagira ingaruka ku baturage ndetse no ku bikorwa by'ubucuruzi. Hariho rero umuhati wo gukora ku buryo habaho peteroli ihagije mu bigega by'imbere mu gihugu kugira ngo habeho ubwizigame buhagije mu gihe intambara yamaye igihe kinini. Rero mwitege ko ibyemezo nk'ibyo byakongera gufatwa mu gihe byaba ngombwa kugira ngo twizere ko ingaruka zitaba nyinshi cyane cyane ku miryango ikennye mu gihe ibiciro by'ingufu ndetse n'ibiribwa byazamuka cyane. Igice kitari gito cya peteroli Rwanda rukoresha gitumizwa mu burasirazuba bwo hagati, agace kugarijwe n'intambara muri iki gihe. Kuva aho umuhora wa Hormuz unyuramo amato ufungiwe, ibiciro bya peteroli byarazamutse cyane ku isoko mpuzamahanga. Mu Rwanda litiro ya esanse kuri sitasiyo ihagaze ku mafaranga 1989, naho iya mazutu ikaba iri ku mafaranga 1948 kuri litiro. Iki akaba ari igiciro cyashyizweho mu ntangiriro z'ukwezi. Ibi kandi ngo bizakomeza uku kugeza nko mu mezi abiri ari imbere, ubwo leta izabisuzuma bushya uko ibiciro bihagaze, ari naho hari impungenge ko bishobora kuba byazamuka cyane. Mu ngamba z'igihe kirekire, leta ivuga ko iteganya
kongera ubushobozi bw'ibigega bibika ibikomoka kuri peteroli kugira ngo hatabaho gutungurwa mu gihe ibibazo bivutse mu mayira anyuzwamo peteroli. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa arakoze cyane. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byongeye kwiyemeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington byumvikanyeho mu mwaka ushize. Bibiri mu itangazo ryasohotse nyuma yaho intumwa z'ibihugu byombi zimaze guhurira nanone i Washington ku buhuza bwa Amerika. Ibyumvikanyweho biri mu itangazo rigufi. Ese igishya kirimo niki? Mu gushaka kubisobanukirwa twavuganye na Onesphore Sematumbo mu kigo International Crisis Group gikurikirana ibibazo by'amakimbirane. Mugenzi wacu Prime Ndikumagenge yatangiye mubaza uko yumva ibikubiye muri iryo tangazo. Yewe iryo tangazo rwose ni itangazo diplomatike ryanditse mu magambo make cyane, ariko wenda ashatse kuvuga byinshi, ariko ibyo byinshi byo ntabwo bwigeze bitangazwa. Wenda hari icyo umuntu yavuga ko ari gishya, ariko ntabwo ari gishya kuko handitsemo neza ko u Rwanda rugiye gukura ingabo za zindi bavuga ngo ni mesure de défense, kuzikura ku butaka bwa Kongo, bakavuga ngo ku hantu hazwi na habaye identifiye. Ubu itangazo ryari kurangira ritavuze kuri kiriya kibazo cya FDLR yuko Kongo igiye gutangira kurandura uriya mutwe w'inyeshyamba z'abanyarwanda zitwa FDLR. Ni amagambo make, nta gishya kirimo, byose biri muri iriya accord ya Washington. None nka mwebwe dufate nk'ubumenyereye gusoma amajambo ya diplomatike nk'uko mwari mubivuze, ikintu mushobora kwibaza coba kirimo kitari muri aya masezerano ya Washington coba ari giki? Nahari ahantu bavuga ko ingabo z'u Rwanda nangwa mesure de défense z'u Rwanda ziri, bagombe kuba bafite map tangazo babivugaho. Donc usanga rwose ari itangazo ritagira detaye, bashatse kubivuga batabivuze afet. Bivuze ko bobo abari bicaranye muri uriya mubonano barabizinanyemo, ariko banse kubihishurira novuga rubanda. Byose bagombe kuba barabivuze, ariko banga gushira kwagaragara izo detaye z'ibyo bumvikanyeho. Ubu none icemeza ko ivyo bumvikanye nibwo batabishyize ku mugaragaro, ko bagiye kubishyira mu bikorwa kandi kugeza ubu batari bwabikore, umuntu yo kwibaza ko ari icahe. Ta kintu gifatika baduhaye ngo nico kitwizeza ko noneho bigiye kuja mu buryo, ariko icyizere c'abantu bafite natwe dukurikirana biriya bintu ni ukubona ko abanyamerika badacika intege kubona badacika intege, kandi urebye abanyamerika ubu bafite akandi kazi kenshi muri Iran, barimo kurwana n'ahandi hose bafite ibibazo, ariko kubona dosiye ya Kongo n'u Rwanda ikiri ku meza y'Amerika bitanga icyizere ko wenda kiriya gitsura kuko twe tubivuga guhora batunga urutoke u Rwanda na Kongo, wenda bizageraho bakumvikana bakagana mu nzira z'amahoro. Uwo yari Onesphore Sematumbo mu kigo International Crisis Group gikurikirana ibibazo by'amakimbirane, wasobanuraga iby'amasezerano y'amahoro ya Washington y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dukomeje n'aya makuru, abayobozi b'urwego rw'abinjira n'abasohoka mu Rwanda no muri Kenya bagiranye ibiganiro byibanze ku bufatanye mu byo guhanahana amakuru hagamijwe kurushaho guhangana n'ibibazo byambukiranya imipaka birimo n'icuruzwa ry'abantu. N'inkuru ya Juventine Muragije Marie. Mu butumwa bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rwa Kenya, havuzwe ko ibiganiro byabo byibanze ku ngingo zirimo umutekano w'imipaka, kongera ubushobozi bw'inzego zombi no gukoresha ikoranabuhanga mu kunoza serivisi zitangwa. Impande zombi zanemeranyije gushimangira ubufatanye mu guhana amakuru hagamijwe kurushaho guhangana n'ibibazo byambukiranya imipaka birimo n'ubucuruzi bw'abantu. Nubwo Kenya n'u Rwanda bidahuje umupaka, byombi bihuriye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, kandi uruhererekane rw'ingendo hagati y'ibihugu byombi rukomeje kwiyongera, cyane cyane ku bwikorezi bwo mu kirere no ku butaka. Kenya ifatwa nk'ahantu hakomeye mu ngendo mpuzamahanga mu karere, ariko kandi igakunda kugarukwaho
nk'inzira ikoreshwa n'abacuruza abantu babajyana mu bihugu bya kure. Umubare w'abanyarwanda batuye muri Kenya ukomeje kwiyongera. Mu matora aheruka yabereye mu Rwanda mu mwaka wa 2024, abanyarwanda barenga 4,000 baba muri Kenya biyandikishije gutora aho batuye, nubwo abahatuye bose bakekwa ko barenga cyane uwo mubare. Muragije Maria arakoze cyane. Ubu ni saa 12:44 mu Rwanda no mu Burundi, n'umwanya wo kumva ikinamico runana. Anonsiyata ngo atangiye kudashira Alphonse amakenga. Hagati aho duheruka mwarimu Mugisha yamburandutiye telefone y'umubyeyi we yakoreshaga nabi ku ishuri. Nyiramariza yabyakiriye ati n'urunana. Kugira na nkunyonyombura genda uti ngiye kwiga. Ngaho genda wige neza ma. Nako banza umpe telefone yanjye nduti. Iri mu nzu ku muriro. Iri kuwukoraho iki? Uko nkubajije urambwira ngo iri mu nzu ku muriro cyangwa wanyiciye telefone nduti ukabutinya kuyima? Ntabwo nayishe n'inzima. Genda uyizane ndebe uko imeze. Iri mu nzu. Iki cyana kirumvara kandi nduti hari igihe untera umujinya nkumva nakutimbura. Ndakubwira nimpereza telefone yanjye, sinshaka ko uyu munsi ujyana ku ishuri ukambwira ngo iri mu nzu nkaho nta maguru ahagera ufite. Yuko tuyizane se. Mama barayintwaye. Nduti ntumbwire ibyo kuko niba wantereye telefone sinzi ikikunkiza rwose. Ntabwo nayitaye ni mwarimu Mugisha wayitwaye. Mana yanjye we. Kandi nduti mwarimu Mugisha se yayitwaye kuko nta telefone yagira. Banshakira inkoni nze nkwereke akanjye n'injiji y'umwana hano nta soni. Nukuri ntabwo nayitaye pe. Mwarimu Mugisha arayifite kandi yarambwiye ngo uzaza yikwihera. Nakubajije ngo mwarimu Mugisha murusha telefone nziza ku buryo yaretse iyakaza gutwara iyanjye. Nari nyifite ku murongo ndavuga ngo ninyizane turi kurangara njyewe n'abandi bana b'inshuti zanjye twari kumwe. Hanyuma muvuye ku murongo kuko tutagiye kuyimwaka. Nari mwatse arambwira ngo ntiyayima kereka ari wowe uje kuyitwarira. Ariko nyagasani kubyara nabi we. Ubundi se washyano we. Hari umunsi ntakubuzaga kuntwarira telefoni ukanguka jya unca muri humye ukayitwara ntabizi. Ubundi ndabigira nte koko. Uburoso bwanjye nzizabugiye hera. Kakantu wogesha amenyo se? Yego nyogoko. Kose si Kingston ubatuyera numvaga avuga ngo nawe amenyo ye ngo asa nabi. Kingston yabagiye kunkoreshereza uburosora. Kingston Karamenara unjyane he uburoso? Nanjye ngiye koza amenyo. Uramenye utankoreshereza uburoso Kingston? Nzanira uburoso nona. Wa mutije se nawe akabanza akazunguza mu kanwa nka kabiri nibura nara. Ntibushira sizabagurira ubundi. Kirazira nta muntu ukoresha uburoso bumwe n'undi. None se waretse nanjye nkabanza nkoza amenyo nara. Niwatubwiye ko iyo umuntu atoza amenyo aba afite ibyago byo kuyarwara. Sino kuyarwara gusa ahubwo usanga umuntu utoza amenyo ananuka mu kanwa. None se wanije nanjye nkajya nikorera isuku yo mu kanwa. Urashaka ko nzajya ngenda nukira abantu? Nuko uzasaba nyogokuru akazakugurira ubwawe kuko nta bantu babiri bakoresha uburoso bumwe. Babikise wabaye umutije igihe ntarabona amafaranga ngo nawe umugurire ubwe nara. Dushaka kwanduzanya indwara ugasanga indwara mfite mu kanwa ndayimwanduje cyangwa se nawe uyafite arayinyanduje. Aha numva nawe usigaye usubiramo amasomo neza wagira ngo wabaye mwarimu kazima. Nyogoko ubwo rero nanjye muzangurira uburoso nge noza amenyo. Yewe kereka icyo mudashaka amafaranga se ko mfite ikirombe nyacukuramo murumva muzabura ikibana banjye. Nyogoko wirirwe rero ndagiye. Wagenda wagira uti ndagira nkwihanize majoro yawe muko ndagira ngo nkwiyame iyi ngeso wiharaje muri iyi minsi yo gutaha majoro. Akenshi biterwa no ko baba baduhaye umukoro dukorera mu matsinda ngasigarana na bagenzi banjye. Mugasigara mu matsinda? Amatsinda y'ikinara? Amatsinda yo gusubiramo amasomo no gukora imikoro mwarimu aba yaduhaye. Nara icyo ntakubwiye nawe wibwire ubwo utangiye kujya mu matsinda uramenye utazajya mu matsinda y'abakwangiza n'abakwigisha imico mibi. Wa mubyeyi wese mbateze yombi nimumbwire uko byagenze ngo mufatire telefone. Kuba ari wowe waje kandi na telefone namwambuye ukaba ari wowe wayimuhaye ni byiza cyane. Biratuma tuganira ku mikoreshereze myiza y'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga se nge ndarizi mugi? Ahubwo vuga uti biratuma ntazongera guha umwana telefone. Oya niyo telefone n'ikoranabuhanga
ahubwo icyo nkubaza cya mbere ni amafaranga angana icyo ufite ku buryo ugura telefone ukagurana na ndutiye smartphone nk'iriya koko. none se ugira ngo narayimuguriye ko ari iyanjye aba yazanye? umwana nka ndutiye se umuha telefone yo kuzana ku ishuri ngo ayikoreshe iki? urumva ngewe ntabwo mba nzi ibyo mwiga n'ibyo mutiga. njye umwana yambwiye ko ashaka telefone kuko ngo hari igihe mubabaza ibintu bikomeye bikaba ngombwa ko babirebera kuri telefone. aho ntiyakubeshye rwose. hari ubwo tubaha imikoro bikaba byaba ngombwa ko bifashisha interineti kugira ngo babashe kubona ibyo twabasabye. urumva rero ko utandenganya nima mutuma tuzibaha? oya, kuzibaha simvuga ko ari bibi, ariko ugomba gukurikirana. ntabwo waha umwana telefone ngo uterere iyo, kuko iyo ikoranabuhanga na murandasi bikoreshejwe nabi bigira ingaruka ku bana. kureba muri telefone si ubwo byagira izihe ngaruka ku bana mwari? ego ko rero ahubwo se wazivuga ukazirangiza. buriya ikoranabuhanga ryakoreshejwe nabi rishobora kwangiza abana mu bwonko. utabeshye. kubatera imyitwarire n'imitekerereze mibi, kubakurura ihohoterwa nko kubasambanya, kubatera ubwoba, kubasebya, icuruzwa ry'abantu, kubagira imbata y'ibiyobyabwenge. umwana kumva umwanya wose agomba kuba muri ibyo. ndakumva. ashobora no kwakura amakuru atariyo, ashobora kubatera ibitekerezo by'ubuhezanguni, nko kwibasira abandi, kwishora mu bikorwa by'urukozasoni, kunywa cyangwa se gucuruza ibiyobyabwenge n'ibindi n'ibindi ntarondoye. ko nk'uyu mutima mugi uzi ko niba ari ibyo iyi telefone ngiye kuyigurisha ntizagire aho yongera guhurira n'umwana wanjye? oya, kuyigurisha si cyo gisubizo Nyiramare. nta nubwo nkubwiye ngo hita uyimukuraho burundu ntazongere kuyifata. none se ubwo mbigenze nte mugi? ko wumva ishobora gutuma umwana wanjye aca mu myanya y'intoki koko? nyine nk'umubyeyi ugomba gushyiraho amabwiriza y'ikoranabuhanga na murandasi mu muryango wawe. intese ugakurikirana uko abana bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga na murandasi. aho bishoboka bikoreshe muri kumwe. yego. kandi uganire n'abana kenshi, ubabwire akamaro k'ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibyago rishobora kubakururira baramutse babikoresheje nabi. wumvise? ibintu ntabwo byoroshye, ariko ngomba kugerageza da umwana wanjye atazisanga muri izo ngeso mbi umaze kumbwira. ikindi nakongeraho, ndakumva, wabashakira n'ibindi bashobora gukora, ukabatoza uturimo two mu rugo bahugiraho kugira ngo barinde ko umwanya uwo ari wo wose bawumara mu bikoresho by'ikoranabuhanga na murandasi. wiriweho Nadi? wiriwe mudugu, amakuru ni meza. wowe umeze ute sera? yewe ndaho nta kibazo, ariko nguhamagaye nshaka kukubwira ko ya gahunda nyigeze kure. ntiwumva se ko ari byiza? yewe komereza aho rwose, uri mu nzira nziza cyane. gusa nyine nakomeje kugutegereza ndakubura, sinzi uko wangenje. erega nanjye simba norohewe, hari indi mirimo yo mu rugo nabyukiyemo bituma ntubahiriza amasaha twari twahanye. ubu se disi ndabigenza ne ko mbona amasaha nari nihaye arimo kuncika. ibindi byose wabirangije? bimwe wari wambwiye gushaka byose nabyegeranyije ndabifite. urebye ni nkaho habura wowe gusa, ubundi bikaba biruzuye. abowe buse ko mfite umunaniro nkubeshye ngo nabyuka nkazara? uwo yawibeshya binyemerera unabikore rwose rufo. erega si ukwanga by'ubugome, ahubwo mvuye guhinga numva naniwe cyane. ubyutse ukaza buke buke mu minota 30 waba ugeze ahangaha ukamfasha ugahita wisubirirayo rwose rufo. Nadi, reka naye kukubeshya rwose, ahubwo nzagushakira umwanya nze mfite ibitekerezo. ejo ko haba ari kera rufo, erega ariya amafaranga ndayashaka cyane. ungiriye neza rwose wamfasha nkareba ko nararangiranye dosiye ku kagari. nawe kukwemerera ikintu rwose ni nko gukemerera umwana. ntabwo worohera umuntu ataraguha ibyo yakwemereye pe. erega ntabwo norohewe rwose mudugu, rwose ntabwo norohewe pe. nta kundi, reka nze nduhukeho gato, niba uhari ubwo ndaza kukureba nimugoroba. ntiwumva ahubwo noneho ngaho ryama uruhuko, ubwo turaza kongera nimugoroba. ariko ntumbeshye rufo, ntumbeshye rwose ndakwiteguye. nkubeshyera iki se? uhumura ndaza rwose, wenda nshobora gutinda ariko ntabwo narara ntaje kukureba. ubu se ni mu mpaya y'undi mugi ko nari nasabye ko mu igice none nkaba mbona litiro yuzuye. nta kibazo, nubwo twakujurije litiro we wishyura yo wari wakamishije. yo urakoze mugi, uri umuntu mwiza pe, Imana iguha umugisha. ngaho rero wirirwe, ubu ngiye mu kazi usigara amahoro. hari akandi kantu gato nashaka kukubwira mugi.
nyarutse umbwire kuko amasaha ari kunsiga mukobwa ja. nubwo uyu munsi naje gukamisha nzanye amafaranga ariko nashaka kugusaba ngo mujye munkamira buri munsi noneho nishyura ukwezi kurangiye. Nta kibazo rwose, ibyo ni byiza dusanzwe tubikora. Upfa kuzambera inyangamugayo ukazanyishyura. Ni ukuri ntabwo nzakwambura mugi, ntabwo wangirira neza ngo mfashe kurereza impanga zanjye ngo ntinyuke kukwambura. Ibyo rwose nta kibazo. Ndaza mbibwira abashumba ko twavuganye bajye baguha buri munsi, sibyo? Yego, hari ubwo ku gice cya litiro buri munsi nzajya nishyura angahe ku kwezi. Ushaka se kujya ufata agace ka litiro mukobwa ja? Bambwiye ko nkwiye kujya nshaka kimwe mu bikomoka ku matungo mu ifunguro rya buri munsi nk'umubyeyi wonsa, none narebye nsanga amata niyo nagerageza nkajya mbona. Igitekerezo ni cyiza, ariko nanone igice cya litiro ni gito cyane kuko uretse nawe n'abana bawe nabo barayakeneye. Nzajya nyanywa kugira ngo mbashe koseza impanga bariya bakuru mbihorere. Ko nabonye nabo bayakeneye se, abana bawe benshi ubona ko bagaragaraho ibimenyetso by'imirire mibi. None se ko nta wanga heza habura wa mubyeyi we, nanjye wampa ubushobozi nagura na litiro n'ebyiri twese tukajya tunywaho, ariko ubushobozi mfite buranyemerera kugura agace. Ariko we na Pascal mubyizeho mwajya mubona litiro imwe ku munsi. Pascal se arahari ko yantaye wa muntu we. Ibi ni biki mwoka byaramwe? Ariko urabizi mukobwa ja, ngomba gushaka umwanya wowe na Pascal nkababwiriza, kuko nta kindi cyabakura mu kaga murimo uretse mwakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu. Ngaho se bishyire mu byihutirwa uzaduhuza twihane dukizwe ibyaha mugi. Wowe ngomba kubikora rwose. Noneho uku kwezi bajye bagukamira litiro y'ubuntu. Umvise? Yego. Nyuma y'ukwezi muzabe mwabonye ubushobozi bwo kunyishyura. Mbega ukuntu uri umuntu mwiza we, umugisha ku baturage b'inyarurembo. Gusa mukobwa ja, ugomba kumenya ko ayo mafaranga ngusoneye atari ayo kunywera. Bumvise? Yego. Ayo wagombaga kuzishyura igice cya litiro ujye uyegeranya uyakoresha unoza imirire y'abana bawe. Wumvise? Ese iyo nka ko yabira kandi mbona ifite ubwatsi nosiya. Nanjye simbizi. Warebye se niba nta kibazo ifite? Inka singiriya, we wajya ukayibaza icyo ishaka ukandika. Ako anose ufite ikihe kibazo? Mbabarira di. Aha, reka nkureke nigendere, ndabona ntazi uko uyu munsi wabaye. Ujya herufo? Nyine ngiye kureba na Dena, hari utwo nshaka kumufasha ko ariko ntabwo ndi butinde ndahita ngaruka. Ararararara, ariko rufo. Ubwo wibonye mwiki? Nako wambonye mwiki? Nakubonyemo iki? Nakubonyemo umugore wanjye mwiza kandi nkunda. Hanyuma se Nadine umubona mwikira? Nadine namubonamo iki uretse kuba ari umuturage uherereye mu mudugudu unyobora kimwe n'abandi. Icyakora bafite umwihariko kuba ari umukene. Umwihariko arawufite nyine. Atawugira se si ikizubazuba? Nosiya, ni ubwa mbere nkubonye ufite umunabi nk'uyu rwose kandi ntabona icyo waturutseho. Ngo ntandi urivugira ubusa ku musozi. Kwiki? Barabivuze, nkomeza kubyima amatwi, ariko bigeze aha ngaha ntangiye kubibonera ibimenyetso. Ibyo bavuze ni ibiki ukabyima amatwi Nosiya? Ibyawe na Nadine. Ngo? Nyarurembo yose ntiyiri guhwihwisa ko mufitanye amabanga se. Ave. Nawe se urabyemera ko mfitanye amabanga na Nadine n'umubano w'ibanga? Ndabuzwa n'iki se kubyemera, kandi ibimenyetso bya mbere ntangiye kubyibonera. Ibihe bimenyetso yiboneye Nosiya? Ariko rufo, ndakumva. Ubona nshishije make rero ukagira ngo ndi ikigoryi. Sinakwiyumviye ubwira Nadine ngo akwihanganire ntiwagiye kumureba, ngo ariko uraza kujya kumureba nijoro. Nyine urumva muri iyi minsi Nadine arashaka ko mufasha kubijyanye n'iki rufo? Bijya hehe? Ibyo umufasha ni ibiki? Utamufasha ku manywa izuba riva, ukitwikira ijoro ukajya kumufasha mu gicuku. Ikinamico urunana nicyo kigejeje ku musozi w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Gusa mbere yo gusoza reka tubibutse ko mushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye, Facebook na X, BBC Gahuza Miryango, ndetse na website yacu BBC Gahuza akadomo.com, ko dufiteho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Tunashimire n'abakomeje kudukurikira ku rubuga rwacu rwa Facebook, dushimire Comedian ndetse na Jerome ndetse n'abandi batandukanye. Aya makuru yarahagarariwe na Anne-Marie niwe mwiza, mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi, naho kwanga bw'ibyuma twari kumwe na David Nzao.